Okugira Angaria ahabekeje babana benda kuzika omugenzi itaka ryo mu Entaro kandi n'enshonga zikiri mu koti. Kozo omusango uli mu koti ate bagala kuzika wenyini wendeze court order bingi birimu ku mbere eyo. Otherwise free nga security we have not blocked any arrangement. Only that tuze mu harmonization process tuze kuleta obukumi ku bano babadde bagala kulwana ate nga ba family member. Abekeje bakashashura emitwaro 50 nk'ebishare by'irwariro na bwanyuma kubija kwakira omubiri gwe. Irwariro ryayanga kuba muhereza ubirwe nango babanze batunge baruha ya police ekibihiro mu mbera. Twakora programu kaborgala ka families hati twamara kusasura twaja kwihaya saa 10 zenyine batugambira motsara kutugwihaya tugenda police. Abekeje barumubona bana Harriet asaba Isaac hamwe na Naija Christine bona batura bakahunga bunyonyo mu Fort Portal Central Division bataka kumo mu Chris Kijuka ahabwo kugezaho kutwari itaka ryabo erinyina yabasigire bwanyuma yo kufa emyaka mwende hingwire. Dentatuliriza habwe ensonga ijwe tukasiba nsome ebyenguzi minisita akajahani kwata abantu atistiru bano abirwaro batwangira batamayisiye kandi ebyamataka bizira mu kano mirwaro. Abakuza kugaruka mu mbera mukuru w'irwariro Dr. Adaku Joseph abashoborire cyo kugenda mu misho. Siru ekwasire mitwaro 5 n'ebiri n'ekumi ne 5 twazisasura shitingi nogera mu motsale nzizo. We're going to release the body. We have just been there. This is a crowd, so one of the purpose of these discussions was to identify who is the real claimant, the real next of kin of this body, so that we hand over to the rightful persons. Obwa hato mtumbi gwaheze birobina gutakashikire mukakuzikwa. Basitinga kuba nibenda. Ebahuririza lundi baleta value wa government. Eja valuing so nuko tangire nkora nanyo ndo honka kakuba haija developer na yenda ku developing ekikale ni furuka ni ndugo hakubuzaru toro ko bagamba tunubo bukuru konka bari yo mu rukiko enshuminche hingwire hagati yabeka Chris hamwe n'abakuru b'urubuga Fort Portal ahanshonga yitakaniryo rumwe Chris akehakandembere ku mugambo aho abantu abesoroyize akabagambira aba bagaiga abasuma ba Buganda abarwije hano kwibitaka nyabanaka abakayikutisha ho kwikire gasha kwa Jonathan Singwire.